Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun Abuya Uci tanya jawab jeung Habib Thoha Al-Mahdi. Yuk urang simak bareng-bareng. Sebelum beranjak dari mimbar, saya mau tanya sama Syekh. Nama Syekh lengkapnya ialah Syekh Habib Thoha Ar-Rifai. Yang dimaksud dengan Ar-Rifai, apa keturunan Syekh Ahmad Kabirur Rifai, apa golongan aja itu? هذه الطريقة رفاعية ورثناها أبا عن جد، لكن في النسب من ناحية الأب هو من نسب مولانا الإمام الحسين. Nah, apa di Mesir atau di Irak ada itu wiridan di air? Nggak ada? Wah, kalah sama di sini berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. حاضرين والحاضرات، بعد طلب الإذن والسماح من أبويا الحاج أوتشي طرطوسي، أطلب منكم العفو والسماح. يعني فقير مريض جدا، لكن عندما تلقيت الدعوة من أبويا أوتشي لا أستطيع الرفض إكراما وإجلالا لمكانته. Setelahnya beliau yang mulia Habib Thoha bin Mahdi Ar-Rifai membacakan puji kemudian salawat salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu beliau mengatakan bahwa sebetulnya beliau hari ini sedang kurang enak badan, yakni sedang dalam keadaan flu. Akan tetapi karena melihat yang mengundang ialah guru besar kita, yakni Abuya Uci, maka beliau berkenan untuk tetap hadir di tengah-tengah kita semua. إخواني الأعزاء، نعيش في هذه الأيام ميلاد سيدتنا الزهراء البتول سيدة فاطمة عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hidup bertepatan dengan dilahirkannya, yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. من قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Fatimah itu, sabda beliau, Fatimah sebagian daripada aku. يغضبها ما يغضبني. Segala sesuatu yang membuat ia marah itu pun akan membuat saya marah juga. وقال عنها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW sabda atas sebaik-baik 4 wanita di dunia. Nomor 1 Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardah. Nomor 2 Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خلاص ما
Paham. Dan nomor 3 Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Dan nomor 4 Sayyidah Asia imra'at Fir'aun. Tamam Maulana. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الأخير قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى. Dan ketika Rasulullah SAW dalam sakit yang terakhirnya sebelum berpindah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, فدعا السيدة فاطمة maka beliau memanggil kepada Sayyidah Fatimah وأدناها منه dan mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. وهمس في أذنها بشيء ما فبكت السيدة فاطمة. Kemudian membisikkan di kuping Sayyidatah Fatimah, kemudian Sayyidatah Fatimah menangis. وبعدها مباشرة همس صلى الله عليه وسلم في أذنها تارة أخرى فضحكت. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membisikkan di dalam kupingnya yang lain sehingga Siti Fatimah itu tertawa. فبعدها سألتها أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا بنت رسول الله عجبت لك. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, wahai putri Rasulullah, aku terkagum kepadamu. تحدث إليك النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW berkata kepadamu في أول مرة pada yang pertama kali, فبكيت kemudian engkau menangis, وفي المرة الثانية dan ضحكت. kedua kalinya engkau kemudian tertawa. فماذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليك؟ Maka apa yang telah dibisikkan oleh baginda Nabi SAW kepadamu? فقالت رضي الله عنها وأرضاها Maka Sayyidah Fatimah berkata, في المرة الأولى أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب ميعاد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. pada bisikan yang pertama Rasulullah SAW membisikkan ke telinga beliau, ke telinga Siti Fatimah, bahwa Rasulullah akan segera berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. وفي المرة الثانية عندما ضحكت السيدة فاطمة Dan ketika bisikan yang kedua, ketika Siti Fatimah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها ketika Siti Fatimah tertawa, itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, أنها ستكون أول اللاحقين به. bahwasanya Siti Fatimah akan menjadi orang yang paling pertama menyusul beliau. لذلك ضحكت وفعلا قد كان انتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها بعد 6 أشهر من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Karenanya Siti Fatimah kemudian tertawa mendengar bahwa dirinya akan segera menyusul Rasulullah SAW. Dan memang terbukti 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surah Yunus, firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. ويسعنا في هذا المجال أن نذكر بعض الشيء عن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره العليا. Dan telah kita saksikan semua daripada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. سيدي عبد القادر الجيلاني ولد في بغداد العراق في عام 500 من الهجرة. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Irak, di Baghdad, yakni pada tahun 500 Hijriah. وعندما فتح رضي الله عنه وأرضاه مدرسته جعلها لعموم الناس المسلم وغير المسلم. Dan ketika beliau membuka madrasah, maka madrasah itu beliau peruntukkan bagi seluruh manusia, baik muslim ataupun non muslim. فسأله أتباعه يا سيدي عبد القادر الجيلاني. Maka para pengikutnya bertanya, wahai Sayyid Abdul Qadir Jailani, هناك
هناك من التلاميذ من المريدين الصالح والطالح. Di sana ada orang-orang, ada murid-murid yang soleh, ada murid-murid yang toleh juga. فقال رضي الله عنه وأرضاه فأما الصالح فهو لنا. Maka Sayyid Abdul Qadir Jailani berkata, yang soleh itu untuk kami, وأما الطالح فنحن له. dan mereka santri yang toleh itu, maka saya penolong baginya. وأسلم على يديه رضي الله عنه وأرضاه الآلاف من سكان العراق النصارى وغيرهم في زمن قليل. Dan dengan ini beribu-ribu orang dari para penduduk Irak yang beragama Nasrani berbondong-bondong memasuki agama Islam dalam masa yang sebentar saja. وصعد رضي الله عنه وأرضاه في ذات مرة المنبر ليخطب الجمعة. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani menaiki mimbar untuk khutbah Jumat. فخطب رضي الله عنه وأرضاه أقصر خطبة في التاريخ. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam mimbar itu berkhutbah dengan khutbah yang terpendek sepanjang sejarah. قال رضي الله عنه وأرضاه لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. Maka beliau di dalam khutbah itu berkata, sesuap untuk orang yang sedang lapar itu lebih baik dari mendirikan 1000 jamiah, yakni universitas atau sekolah, masjid atau masjid jami. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه الاستقامة خير من 1000 كرامة. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. فهذا هو طريق الصالحين. Ini ialah jalan para orang-orang saleh. أختم لكم بهذه الكرامة العجيبة لشيخنا وجدنا سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. Maka saya akan menutup cerita ini dengan kisah daripada kakek saya, yakni kakek beliau Sayyid Ahmad Rifai. ولد رضي الله عنه وأرضاه في سنة 512 من الهجرة في العراق. Kakek beliau Syekh Ahmad Rifai dilahirkan pada tahun 512 Hijriah. ولد في العراق في قرية تدعى عبيد. Dilahirkan di Irak di dalam satu kampung yang bernama Ubaid. في مدينة تدعى البطائح. Dalam kota yang disebut dengan kota Bataih. نسبة إلى بطحاء مكة. Dinisbatkan kepada Bathha Makkah. في مرة من المرات خرج سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه من بغداد متوجها إلى زيارة جده صلى الله عليه وسلم في المدينة. Pada satu kesempatan kakek beliau Syekh Ahmad Rifai keluar dari kota Baghdad untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذه القصة أوردها الإمام عز الدين الفاروقي في كتاب اسماه إرشاد المسلمين. Kisah ini dimuat oleh Syekh Izzuddin di dalam kitab Al-Faruqi, di dalam kitab Irsyadul Muslimin. عندما دخل مولانا سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه على جده صلى الله عليه وسلم فألقى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا جدي. Ketika Sayyid Ahmad Rifai kemudian mendatangi makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya jaddi." وأنشد قائلا بعض الأبيات. Kemudian menyenandungkan beberapa bait syair. في حالة البعد روحي كنت أرسلها. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dalam keadaan jauh ruh saya mengirimkan kepadamu. تقبل الأرض عني وهي نائبتي. Tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati. Tuqabbilul ardu. Tanah mencium dirinya, kemudian tanah itu tuqabbilul ardu anni ya.
sedangkan itu ialah pengganti aku. وهذه دولة الأشباح يعني الأجسام قد حضرت. Dan ini persamaan fisik telah hadir. Iya, na'am, ajsam, fisik. فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Maka ulurkan tanganmu agar supaya aku bisa mencium tanganmu dengan bibirku. فأخرج صلى الله عليه وسلم يده من المقام الشريف وسلم على سيدي أحمد الرفاعي على مسمع ومرأى من الجميع. Maka seketika itu Rasulullah SAW mengeluarkan tangannya untuk kemudian disalami dan dicium oleh Sayyid Ahmad Rifai, sedangkan orang banyak yang melihat hal itu. وقال السلام عليك يا ولدي. Dan Rasulullah SAW bersabda, keselamatan atasmu wahai anakku. فخر سيدي أحمد الرفاعي جاثيا على ركبتيه من شدة الموقف. Maka Syekh Ahmad Rifai menjadi terguling karena saking syiddatil mauqif. Karena situasi itu sungguh sangat mengharukan bagi beliau. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدم هؤلاء الأولياء. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bawah telapak kaki para kekasih Allah. كل أصحاب الطرق بداية من سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي أحمد البدوي، سيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أبو الحسن الشاذلي. Setiap orang yang menempuh thariqah, yang menjalankan thariqah, baik itu dari Sayyid Ahmad Al-Badawi atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini 5 asas tariqah dalam jalan tasawuf. Ada 5 tariqah asas. Nomor 1 Sidi Abdul Qadir Al-Jailani. Berzaman, yani zaman dulu beliau bertemu orang yang ada jalan tasawuf, Sidi Abdul Qadir Al-Jailani. Dan nomor 2 Sidi Ahmad Rifai, سيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أبو الحسن الشاذلي، وسيدي أحمد البدوي. سيدي أبو الحسن الشاذلي، سيدي أحمد البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي مقام يعني ضريح mereka ke Mesir. Dan سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي في العراق. فهم؟ الحمد لله. نتكلم بلغتنا مولانا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا رسول الله. آمين. وأن يسقينا شربة هنيئة مريئة من كف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين. وأن يشفع فينا القرآن وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يجعلنا على قدم رسول الله. وأن يرضي عنا قلب رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم ألبس أهلينا تاج القرآن وشفعنا في 70,000 من أهلينا يدخلون الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عذرا إن أطلت عليكم أو حدث مني أي خطأ أو نسيان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan beberapa cuplikan karomah dari aulia-aulia Allah, mudah-mudahan kita ada di bawah telapak kaki para aulia-aulia Allah.
Sebelum beranjak dari mimbar, saya mau tanya sama Syekh. Nama Syekh lengkapnya ialah Syekh Habib Thoha Ar-Rifai. Yang dimaksud dengan Ar-Rifai apa keturunan Syekh Ahmad Kabirur Rifai, apa golongan aja itu? هذه الطريقة رفاعية ورثناها أبا عن جد، لكن في النسب من ناحية الأب هو من نسب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ورقمه 35 في النسب. النسب الحسيني من طرف سيدي إبراهيم الدسوقي القرشي رقم 17. من ناحية الأم هذا النسب الحسني من طريق سيدي الصعيدي كنز الله من نسل السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بنت الإمام الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dijawabnya pakai bahasa Indonesia aja supaya di Indonesia ada hizib Rifai, itu diwiridnya di air, ripanya sama, hadiahnya ke Ahmad Kabir Rifai, Ibnu Alwan, Desuki dan lain-lain. Kalau udah ngewirid itu jadi jagoan ya. Nah, apa di Mesir atau di Irak ada itu wiridan di air? Nggak ada. Wah, kalah sama di sini berarti. Kalah. Waduh, di sini mah tuh itu apa namanya, kula juga pada pecah. Nah, jadi di Indonesia khususnya di Banten itu Rifaiyah itu ada dan banyak, tetapi yang lebih banyak adalah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Cuman Rifaiyah itu di sini begitu. Jadi apa namanya, jadi jagoan-jagoan. Iya. Nah, misalnya saya di sini mau dicoba kejagoannya, boleh apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi urang ayeuna saya kedatangan ku keturunan Syekh Ahmad Kabir Rifai. Iyalah keturunan yang ke-19. Kisah Sabasar. Oh, Masya Allah 17. Deket Syekh Ahmad Kabir Rifai nyana lahir di Baghdad, di Batha, kampungna. Makamnya di mana Syekh Ahmad Kabir Rifai? مقام سيدي أحمد الرفاعي كبغداد، tapi ke Mesir ada apa itu? Bukan makbarah, Ibnu Ukhtu. Oh iya, makbarahnya tetap di Baghdad. Ya. Oh iya. Tapi ke Mesir ada Rifai Saghir, Rifai kecil, yang kecil. Iya. Namanya Sidi Ali Abu Shibban. Dan semua nasab datang dari beliau. Iya. Sebab Sidi Ahmad Rifai ada satu wanita saja, tak ada orang lelaki. Ya. Oh, cek urang membareun boga anakna hiji dong awewe. Teu mah kula mah kos inget ka baheula. Aya nu nyandung boga anak kan, awewe nu ieu nu ngora boga anak, nu kolot boga anak, ya kan? Jadi ditanya namu tak ka Imah Kiai. Sia jeung itu sabab. Oh, kula mah cenah eman nasiring hiji abahna mah bareng. Mana sering hiji abahna bareng. Hese urang ngahartikeunna hese tah. Kurang-kurang cerdas teh hese. Oh, horenganan beureun sabapa misa emak. Nu kolot jeung nu ngora. Eta bisaan eta. Emak sering hiji aya abahna bareng. Iya ge anakna hiji. Si Ahmad Kabir Rifai boga anak hiji awewe. Kemudian boga anak deui incu, saya Ali yang Ali Sogir
Iya bisa eta Ali Abu Shibli. eta lah anu terkenal deui eta mah makomna fi Misra. Nah, Ya, fi Misra. Jadi tam eta incu di Mesir sarua hebatna sarua jeung Syekh Ahmad Kabirur Rifai. nah. Bisi aya nu deuk ijazah yang jadi centeng misalnya gitu kan. Ahmad Kabirur Rifai hizib ripaingan Syekh Ahmad Kabir Rifai sumpah lamun ngawirid ilmu kula pasti moal boga dunia, Ya. anti dunia. Itulah sumpah Syekh Ahmad Kabir Rifai. Mantak jelema nu ngawiridkeun Syekh Ahmad Kabir Rifai hebat gagah tapi teu boga nanaon endek. Terjemah. Anti. Wah, ada Syekh Ahmad Kabir Rifai anti dunia. Nah. Awali Zuhud. Zuhud. Sumpahnya ndek mal. Ya Allah, siapa dasar duniawi kabeh. Salah satu sumpahnya seperti itu lah. Numantak sahabat nu ngawid rifanya hizib rifai seperti eta. Hebat, zuhud ka Allah mantap, tetapi duniana bakal caroplok teh kudu dicaritakeun ku kula loba contoh-contoh depan Begelang, Serang, Tangerang. Nah, etalah kitu rifanya. Selanjutnya Pak Syekh mau berapa lama tinggal di Indonesia? Lagi. Ya. Mungkin 5 hari. 5 hari lagi. Ya. Bagi 5 hari. Khamsa bagi 5 ayam. Khamsa ayam. Nyasa tinggal 5 poe deui. Nyana bisa bahasa Indonesia, belajar. Nyana bisa bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Inggris, Arab. 5 bahasa. Wali. Wali. Bisa bahasa Perancis, Jerman, kemudian Inggris, Arab. Jadi naon itu tadi teh? Indonesia. Indonesia. Malaysia. Jadi belajar cuman belajarnya bahasa Malaysia. Nah, kukulat kita cicing di Indonesia, ulah di Malaysia. Tapi nyana minta syarat kawin jadinya. Hurma baik. 1. Tapi nak 4. Walad kau? Belum. Masya Allah, kalah sama saya tuh. Ila alhamdulillahirobbilalamin, orang bahagia, senang, farah jidan. Lantaran lain sembarangan, ia adalah keturunan dari Syekh Ahmad Kabir Habib, jadi turunan syarif. Loba cerita-cerita anu tadi diceritakeun karena karomah. Tadi kan cerita tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, nyana boga majelis da umum Tuan Syekh Abdul Qadir mah. Lain umat Islam lain udah datang, kadang-kadang kafir ge datang, Nasrani, Yahudi terutama Nasrani. Jadi tetangga-tetangga jeung kiai-kiai kaget. Kunaon si Nasrani ge ditampung we, bahkan lamun aya tamu Nasrani dipapag ku Tuan Abdul Qadir. Dina manakibna seperti eta kula nyaritakeun tadi sekelumit. Dipapag akhirnya kan reaksi terutama kiai-kiai. Aya nu nanya di majelis kiai kan geus kanyahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu nanya langsung si Tuan Syekh ulah kaget majelis kula majelis taklim untuk mengenal Allah. Ketika nu ngaraji tamu-tamu geus baragus etalah milik kula sebab kula kabawa bagus geus kadang ngakanasehatan kudu bagus. Tetapi lamun tamu na goreng Nasrani munafik kula miliknya na sebab kula bakal nganasehatan jeung nyinaran ka manehanana sarua pada makhluk-makhluk Allah. Nah ku ayana boga tingkah jeung akhlak seperti eta akhirna caricing kiai-kiai dengan waktu gelil anu singkat Nasrani arasup Islam. Itulah dakwah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan mentak ulah kaget lamun aya kiai babarengan jeung calo ulah kaget. Eta mah masalah ka mah. Ulah kaget bisa aya kiai babarengan di partai eta geus sarua keur dakwah. Eta ge tuh sia masuk sini supaya heran aing mah. Kiai tah ieu lah
ku Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Ahmad Kabir Rifai tadi nu dijelaskeun dina syiiranana mun cek urang mah fil budi jauh ruh kula datang ka Kangjeng Nabi tapi tadi syiiran nu tadi tah kulana jauh di Baghdad tapi ruh kula mah datang ka Madinah. Tapi lamun roh doang nu datang kan sulit. Saat ieu mah kula datang jeung jasadna. Kulantaran kula datang jeung jasadna, wahai jadi aki kaula cobalah sodorkeun leungeun beulah kuburan anak langsung sasalaman kasaksian ku kabehan. Tah eta kan tadi siiran teh seperti eta. Teu kaharti kan ku urang mun teu dijabarkeun mah. Nah, ente kuari zarah ka Madinah. Ka Madinah cobaan langsung datang ke tukang roti, saya nih butuh roti, coba sampaikan tanganmu wahai tukang roti, insya Allah datang. Ka Kangjeng Nabi memoal aja potongan tuh makos gitu mah. Jadi orang mau wauna jeung tukang roti anu sasalamana tukang roti, wauna jeung tukang korma anu sasalamana tukang korma. Jeung Kangjeng Nabi mah kurang wau mantak hese sasalamanana. Tetapi tekitu orang datang ke Madinah Kangjeng Nabi geus memandang orang di jauh keneh orang maca sholawat Kangjeng Nabi geus memandang orang salam ke Kangjeng Nabi ka kuping ku Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya lan lain-lain sebagainya. Kangjeng Nabi ngajawab waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Oh Kangjeng Nabi pohara ngan urang mah teu bisa sasalaman sebab pangkat urang mah tadi teh cacampuranana jeung DPR jeung bupati hijab da teh nu kos kitu teh. Mun teh kiai nu sok campur jeung bupati jeung gubernur jeung presiden eueuh masalah ngan ka hijab. Jadi bermasalah tungtungna. Nah, iyalah ya sekelumit itu saya menjelaskan tentang syiiran yang tadi. Syair yang dibacakan oleh Syekh tadi Syekh Ahmad Kabir Rifai fil bu'di dari jauh في حالة البعد dari hal jauh ruhi saya antar ruh saya untuk bagi salam atas Rasulullah itulah pihartina nama seperti atas sakumaha tadi sarua tuh Syekh Abdul Qadir ge begitu ziarah ke Kangjeng Rasul langsung aya syairanana dina manaqibna muka sasalam. Jadi lain eta bae para aulia-aulia Allah kuari ge sarua kuari urang bisa carana bisa kapami jeung Kanjeng Rasul. Terus sepanjang masa para aulia Allah mah nya komo zuriat-zuriat nama. Mudah-mudahan orang dicintai para aulia Allah. Leuwih-leuwih ku Kanjeng Rasulullah SAW di akhirat orang disyafaatan ku para aulia Allah, leuwih-leuwih ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 hari lagi beliau akan ke Mesir. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa bersama-sama taklim dengan kita rame-rame, sama-sama dengan maksud bukan apa-apa supaya di dunia orang babarengan, di akhirat gege babarengan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, memeh doa cukup karena orangnya banyak. Saya mau diajak ke rumah langsung, kemudian tidak usah ada yang selaman karena terlalu banyak capek. Ya cukup memandang baik, sebabnya nama kasep ente mah sakitu ayana kan. Ya langsung gabung. Bekebar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi aya manfaatina pengajian ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.